Ay, sir, guri lang. Pasensya tayo na, sir. Sir, pasensya na po sa abala. Pakirwarman natan, sir, datay driver's license yaw. Yan. Kaya pa na lang mag-iweway, sir. Ang pay madiyo mo, sir. Ngano sinakayan tayo tinwang tayo, no rimwar tayo diti kalsada, sir. Dapat tugo-tugo yung iti driver's license yun, sir. Awan na, sir. Kaya pa na lang mag-iweway. Driving without license. Oh, daging papeles tinwang nyo, sir. Dati registration tinwang nyo, sir. Pakirwarlatan, sir. Yan. Pati papeles tinang dapat tugot-tugaw. Ay, kiwan sir. Once nga rimwar kayo dito yung kalsada, sir, ngayon drive yun dati nuwang yaw, dapat tugo yun ti driver's license yaw, ken dagay rehistro itinwang tayo, sir. So, ano nga tugot, sir? Yan na, sir. Okay, Carabao with no registration. Niya kaya, sir. Yung tiyawan na pulais. Ay niya. Blue nga polo shirt, sir. Black pants. Tapos, butas. Niya ti panagkunam. Yung tiyaw. LTO nga. OTL, sir. OTL. Util nga. Ka-OTL. Pwede ba mo ti OTL? One true love. Ang nagpapatibok ng iyong puso sa kalsada. OTL, si kami ti OTL, sir. Si kami iti mangipat patungpal iti lentag dito yung kalsada, sir. Ampay, sir. Nagdadrive kayo, tinwang awan ti helmet yaw. Yan. Kailangan nag-helmet. Kumuna, sir. Driving without helmet. Yan. Tapos, ampay awan ti up-up yun, sir. Di mo nga nuhang kayo nga nag-up-up nga nagsakay itinwang, mabaling kayo magkaroon ti allergies, rarasa, driving Carabao without up-up. May sapay dahil nga violation nyo, sir. Ay, natiti side mirror na dati nuwang nyo, sir. Apay dati pa pinakabitan. Yan. Pati nung tatado sa bironan. Ay, kawan na, sir. Dapat amin nga magmag na dito'y dalan tayo nga paglugluganaan. Dapat na dati side mirror na. Kailan pa dati pa pinakabitan ti flasher ato, sir. Pangyaw. Nga. Dapat placer na. Ay, kawan na, sir. Natural. Magmag na dito'y dalan, sir. Paglugluganan. Dapat na dati flasher na. Tano dagi di sumarsaro no kanyayaw, amuda no pagligkwan nyaw. Kinampay tawan pa iti stoplight na, sir. Di pa pinaikan. Yan. Pati stoplight. Tuwa na, sir. Dapat kumpleto, Tapno mo dagi sumarsar no kanyayaw. No agsardeng kayaw. Paikan yun ton, sir, No side mirror. No tail light. Tapos, no flasher. May sapay, sir. Ampay diyo mo, sir. Dagi barbaro nga paglintigan, sir. Yung nga paglantagan. Dapat, dagitinwang tayo, no iroar tayo dito yung kalsada, sir, dapat nakadiaper. Yan. Naka-diaper. Tuman, sir. Tano, tumagki dagitinwang nyo dito yung dalan. Wino Miss Buda, kakaasima, dagiti tao, sir. Mabalin nga agiwara, iti rugit dito yung kalsada tayaw. So nga dapat nakadiaper. Okay, Carabao without diaper, may sapay nga violation day jay, sir. Nya. So, ito na sumaruno, sir. Kitain nyo lahat na niya. No irwaryo iti nuwang nyo dito yung kalsada, drive without nuwang nyo, dapat na flasher na, pakabitan yun sa ranya. Dapat na side mirror na, tail light, dapat na up yaw, the helmet yaw, tapos dapat na ti diaper na, sir. Nya, kin dapat tugot-tugo yung ti driver's license yaw, ken rehistraw, tinwang sir, nya. Okay. Nya nagan mo, sir? Adrian, napili dun, sir? Dukos. Okay. Sir, pakita yung lahat na dating citation ticket tayo. Hindi dyan ti opisina tayo, ti OTL, sir, nya. Bayadan nyo lahat, dagita violation nyo, sir. Manong emari, sir. Kaya baka mapan nga 15 mil, hingga na 30 mil dito, sir. Bayadan nyo dito. Yan. 30 mil. Kapay, madita lang mabaling pagtungtungan, sir. Pagtuntungan? Ay na, haanak nga papasuksukan, sir. Baka kaya mong i-impound na dati nuwang mau. Panalo tagaragbadan, sir. Ay na,